igramo Clash of Clans. Igrat ću malo sa Lava Loon strategijom, skupit ću malo Dark Elixir loot, nešto ću da upgradeam, malo ovdje da kolektujem ove resurse, da imaju ih dosta ovih govana što trebam da počistim, u varu nisam, nema veze, ajde da uzem ja da malo uništim ova sranja. I da, malo ću da skupljam Dark Elixir. I to je to. Malo ću da počistim ove trapove, ovo da popravim. I to je to, možemo da krenemo u prvi napad. Tražimo igrača koji imaju dosta Dark Elixira. Nadam se da nam ne... Ovaj je ekstra. Ovaj je ekstra. Nabaš ćemo gore ovako s ove strane. Ovako bacit ćemo minione, bacit ćemo balone, bacit ćemo i rage. Bacit ću ponovo rage, ovdje rage. Bacit ću poisona. Ovo bacit ću ovdje ponovo. Bacit ću ovdje. Ne znam nija što ću baciti, bacit ću ovako. Mislim da će to biti to. Možda budemo uzeli... Nadam se da ćemo uzeti 2 zvezdice. Lava pap. Tako je. Da od tog lagano uzemo. Uzet ću malo ovdje Dark Elixira. Ne Dark Elixira. Ovog... Elixira tačnije. Definitivno uzimamo dosta luta. Da, uzimamo dosta, prilično dosta. Uzet ćemo ovaj eliksir odavde. Ne znam gdje se ovaj krije, nema veze, to ću da ignorušem. I idemo mi da se rendamo. Da imamo koliko je ovo. To je to. Idemo da spremimo sljedeći napad. Idemo da requestamo. Upgradet ću ovih par trapova. Upgradet ću... Sri ne, upgradet ću bre malo ove zidove, nisam upgradet zidove dugo. Ajde bre, zabolo mi nešto. Upgradet ću ove zidove. Malo ću ovo da kolektam i možemo da krenemo u sljedeći atak. Nadam se da ćemo naći ubrzo igrača sa dosta eliksira, evo, kao što sam rekao, našli smo, napadamo ga ovako, bam, ovdje bacimo ovo, ovdje bacimo ovo, dropamo minione, idemo rage, malo sam fail rage, ali nema veze, idemo rage ovdje i rage ovdje, poison na princezu i to bi trebalo da bude to. Da, lagano uzimamo 2 zvezdice, nadam se. Uzimamo 100%. Lagano smo ovo rešili. Pa ćemo uzet ćemo lava pap, nas spašava kao i prošli put. Ovdje ćemo baciti arčera da uništi šta može. I pustit ćemo ih malo da pokupe ovdje ovog golda, pošto ima dosta golda. I da, mislim da to je to, idemo, završimo, uzeli smo prilično solidan loot. Uzet ćemo ovdje, ponovno ću da stavim lava armiju i
upgradeat ću, šta sam htio ono da upgradeam, da, upgradeat ću malo čekaj, ovaj trap sam upgradeao, ovaj četvrti, treći, upgradeat ću ovaj trap, tu, i vidjet ću, pa idemo odmah da brzam. Nema veze, napašćemo ovo bez pelova, da probamo da uzamo nešto. Uglavnom ne džemujemo, skupljamo džemove, gemove, kako već. Evo, našli smo, bam. Idemo samo da dropamo ovako. I to bi bilo to. Nadam se da ćemo uspjeti da uzemo bar nešto. Možda i nisam trebao da napadam ovako bez pelova. Ja sad nemam nijednog miniona da sruši ovaj. Da uzmem malo dark eliksira. Ali nema veze. Nemam nijednog heroja, pa da, nema šanse, ne možemo bez pelova napadati, nema teorije. I to je loš napad, samo 480, mnogo loš. Trebao sam da napadnem sa spelovima, ali nisam, ne znam zašto, nema veze. Ovdje ću da stavim trupe. I kao što vidite, mislim da ću ovdje da završim klip. Nadam se da ste uživali. Ovaj klip će izaći, ne znam ni ja, kasnije malo, posle ovog Clash Royale klipa. I hvala na podršci, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i obavezno lupite taj like i subscribe i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu.